Weekly Crime Report. Surgeon Records. G1 Solimakamu Channel. Ilega G1 Solimakamu channel inga number 1 misaba hinkwayo kumtisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Surgeon Records I swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi tiselaka swona anhlikani no siku ra namuntlha aka camera tani ntolovelo hina Timothy Miyambu. Surgeon ikombela mi xeweta vahlaleri. Inhlikani G1 inhlikani na le ka vahlaleri xikan'we na bo Timothy Miyambu le a camera. Yeah, Surgeon shirin swiviko swa vhiki leri. Inkomu G1 hi huma ka vhiki leri a ri busy swinene. Maphorisa ya Giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga endleka leyi aka Nkurhi aka Tomu amahele ya vhiki. Leswi swi nga humelela ku ve na n'wana wa xinuna kumbe xana jaha ra malembe ya 18 hi vukhale loyi a nga kumeka a dlayiwile le aka Nkurhi aka Tomu. Maphorisa ya vitaniwile laha loko ya fika la xivandleni xa mhangu kumbe la mhangu yi nga endleka kona va nga fika va kombiwa ntsumbu wa munhu wa xinuna. Kambe vulavisisi bya hina bya xihatla a byi kombisa ku jaha leri ri tlhaviwe hi munhu loyi a tivekaka a tshama kwala tikweni ra ka Nkurhi. Naswona ku ya hi swiviko vanhu lava nga nyika maphorisa vuxokoxoko va kombisa ku munhu loyi I hanya ri na swiphiqo swa miehleketo. Ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya laha vulavisisi byi nga ku yeni amahlweni kambe tolo kunene hi ve hi kota ku humelela hi khoma miehleketeleriwa loyi a nga na vutihlamuleri aka mhangu loyi a nga ta nghena a khoto ya Giyani mundzuku kumbe Mundlwana. Kambe loko ha ri ka mhangu yaleyo vaakatiko ku na swivulavula leswi va kombisaka ku ingaku ku na miehleketeleriwa wa vumbirhi loyi a nga koho kumbe loyi a nga vanga swoho ku loyi wa muehleketeleriwa a kumeka a teke xiboho xa ku tlhavetela kumbe xana ku dlaya munhu loyi ku vulavuriwaka yena. Kambe Mopani District Commissioner General Mashava va kombela swinene ngopfungopfu aka vaakatiko va ka Nkurhi ku va nga teki nawu wa veka mavokweni ya vona loko vulavisisi byi karhi byi ya mahlweni aka mhangu yaleyo. Kambe loko ku ri ku swi na ntiyiso leswi vulavuriwaka hi vaakatiko a va lomu maphorisa ndleve ku endlela ku miehleketeleriwa loyi va nge I na xiave na yena a kumeka a va a khomiwa. Kasi handle ka swona maphorisa ya Giyani na vona va ye aka xivandla xa mhangu laya aka Siyandhani endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke majaha mambirhi ya xinuna ya hundze emisaveni lava nga kumeka va tshweli lohlolohlo endzeni ka movha. Va twisiwa ku vava I jaha ra xinuna leri kumekaka ri karhi huma etindhawini ta ka Xikhumba loyi a tivekaka hi Malwandla Maxindze xikan'we na mitwisiwa ku vava loyi a tivekaka hi Respect Mathebula wa ku huma Ambawula. Lexi nga humelela I ku hi Mugqivela na vusiku va twisiwa ku vava lava mbirhi xikan'we na vakhandziyikuloni vanharhu amovheni a va ri ku fambeni la movha wa vona wa Toyota Tazz wu nga fika wu kuma nghozi xikan'we na timovha tin'wana tinharhu. Maphorisa hi kwalomu ya ka va 11:30 na vusiku va fike va fika va tirha leswi tirhiwaka loko ku endleke nghozi. Kambe endzhaku ka sweswo muchayeri wa movha lowa Tazz ive a tekiwa a tsutsumiseriwa exibedhlele ku ya kuma vutshunguri leswi a swi vula ku vafi lava mbirhi xikan'we na lava n'wana va fanele va sala movheni. Maphorisa va kombele vafi lava xikan'we na vanhu lava va khandziye movha ku va va susa movha a tlhelo ka gondzo. Swi tikomba movha wu susiwile ku ya a tlhelo ka gondzo kambe hafunyana ya movha kumbe xani phati yo karhi ya movha a ya hasele a tlhelo ka gondzo ku ya hi leswi xivumbeko xa vulavisisi xi vulaka swona sweswi. Laha ku nga vuya ku ta muchayeri loyi a chayela movha wa Hyundai H1 laha hi hleketelelaka a tsutsuma hi rivilo ra le henhla laha a nga fika a chayisa movha walowo wa Toyota Tazz ivi hi makumu wu khoma ndzilo. Lava va nga hundza emisaveni I vanhu vambirhi lava a va tshame endzhaku lava nga kumeka va tshwa xikan'wekan'we. Swa ha ri tano District Commissioner Major General Mashava va ha kombela swinene aka swirho swa ndyangu ku va va lehisa timbilu aka nkarhi lowu hi timhaka ta ku loko ku ri ku vanhu va tshwale ndzeni ka movha a swi tirhiwi hina ntsena ka ha fanele ku endliwa ti-DNA laha ku nga ta yimeriwa mimbuyelo leswi vulaka I nkosi lowu nga tshukaka wu va wu teke nkarhi. Se va kombela swinene ngopfungopfu aka va ndyangu ku va va nyika nkarhi aka maphorisa ku va va endla vulavisisi. Loko a ri Giyani futhi leyi aka Bongwane a handle ka Giyani ku kumeka wa xisati wa malembe ya 36 hi vukhale hi nga boxi mavito ma yena a hundze emisaveni. Leswi nga humelela sesi I adimitiwa exibedhlele xa Nkhensani masiku ndzhaku laha a ri muyimani
la a nga fika a tshunxeka a kuma n'wana ivi a dischargiwa exibedhlele kambe loko se a ta va a humile exibedhlele endzhaku ka loko a ta va kumeka a tshamile i tlhe a sungula ku va a hlanganana laha swi nga twisisekeki ku nga va ku endleke yini ku ya hi va ndyangu swi nga leswi endzhaku ka loko a ta va a lovile maphorisa ya vitaniweni ku pfuriwe nandzu laha ku nga ku endliweni ka vulavisisi aka mhangu yo yaleyo kasi mhangu yo hetelela yi humelelele a litsitele aka muganga lowu tivekaka ku hi le aka Xihoko lexi nga humelela ku na n'wana wa malembe ya 19 hi vukhale loyi a nga mudyondzi aka matric na yena hi nga ka hi nga vuli malembe ma yena i kumeke a landziwa hi khale ka muhlekisani wa yena kumbe xana leswi swi vuriwaka ex boyfriend laha a nga fika n'wi tekela foni hi nsindziso ivi a sungula ku nghena aka ti-picture loko a nghena ka ti-picture a kuma leswi a swi lavaka hi ku i kume boyfriend yintshwa ya muhlekisani wa yena endzhaku ka sweswo a teka foni ivi a yi faya hi nsindziso a kokakoka xitombana lexi xa Xikwembu a ya a endla leswiya a endla swona tani hi khale loko a ha ri na nkarhi loko a nikiwe vun'winyi aka sesi sweswi vulavisisi byi le ku yena mahlweni na yena miehleketeleriwa ti ta n'wi rhosela hi nkarhi lowu nga hetiki mbirhi leswi a hi khomile vayingiseri swona ka ntsengo wa siku ra namuntlha Hey swa twala Sejeni loko munhu hambi ku ri ku tshama u va na wona mpfumelelo loko se va ku herini a wa ha fanelanga u tlula ndlele ka a wa ha fanelanga Johan ene hambi ku ri kaya yeah kahle swi anamile ne ho chava ku swi vula kahle hi ku se hi nga pfula van'wa ri ku va na ti-case Yeah. hambi ku ri kaya kwala munhu a nga na mpfumelelo kona la munhu a nga nikangi ku mpfumelelo hi chayini hambiloko ho va hi ri swin'we hi pfumelelanini hi nawu ri hi fike ka hi tinghena swin'we ka timhaka ta masangu laha un'wana a fikaka ku ho ni karhele hambiloko hi pfumelelanini swi vula ku yi fanele yi chaya na le ka mina loko no tama na hi yisa mahlweni hi ku mina yi si chaya a na ha ri na mpfumelelo swi vula ku ni endle yini yeah i nandzu hele no yi faneke yi va no no yi fanele yi vona kwalaha loyi a nyika ku mpfumelelo a fikaka hayi mina se ni tshamisekile Yeah. swi vula ku na wena automatically U fanele u tshamiseka tshamiseka. loko u nga tshamiseki i nandzu hambi munhu a nwi byala bya wena hi kenzile swinene Sejeni inkomu Johan ne le ka vahlaleri khensa swinene Weekly Crime Report. Sejeni Records. Jiwan Solimakamu Channel.